wa ta'ala moƴƴorɗo e meɗen nduɗo lewru suumaye bawnete koyen julɓe ɓawo eɗen andi dewal sharti arana on fiyo neɗɗo wonu farlaɗo dewal kono tawata ko julɗo. al ibadatu laysat ala gayri muslim, neɗɗo mona julɗo dewal fawaki mo, hay o juuli hay o hoori si tawi na o julɗo o natari islam la tanfa'uhu, ɗum nafata. e yetti Allah tawnuɗe nduɗo lewru suumaye, nduɗo lewru yurmede, nduɗo lewru haflal junubaji, nduɗo lewru rimɗineɗe kiyaɓe ɓen ga e natugol yite. miɗo ñagano en Allah toromo e nde ɗo ñalade jumaare aranere lewru suumaye fa hawre gangunal ɗo yo Allah yummin ɓiɓɓe lagine, yo Allah yummin juɗɗuɓe kala kaɓe wontiri yamnallah, yo Allah yafano e bakkatuji men ɗin, yo Allah windu e ɗen rinɗinaɓe ga e natugol yite. ka dari den ɗon ka fas arano khutba on ko ayeje ɗe ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam, hey kono yo gonɗinɓe farlama e moɗon. Abdullah ibn Abbas maki kullu kutiba fi lqur'ani tufassaru bi furida, kala ka yiɗa qur'ana wi kutiba ko firete ko furida, e mana kutiba ko windama, furida ko farlama. si Allah wi o windi ko bi mana o farli. Allah farli e dow meɗen korka kan, o farli e meɗen horugol ngol, kama kutiba ala alladina waɗo farlirano noon e dow ɓeya min qablikum attinoɓe. o wi fiyen ɗum o yiɗi kadi yen hooru enen kadi, fiyen ɗum kanko Allah o yiɗi yen hooru, fiyen ɗum o farni kaɗo korka, o wi la'allakum tattaqun, bela jo on hulay Allah, bela jo on hulay Allah, fiyen hulu Allah. en andi jaka sen hoori suumaye ko yen takkuɗo mon ɗum wakkilagol jaɓangol Allah yamiroje makko ɗen e jaɓangol mo kanko Allah woɗɗitagol haɗoje makko ɗen. fahuma taqwa ko ɗiɗo ɗiɗi wiyete kulol Allah, sabu sen ɗaɓɓiti ko wiyete kulol Allah e firoji moƴƴuɓe aramɓe ɓen, salafu salihi li hadihi l umma alayhim rahmatullah, en taway mo ɓe e maɓɓe ko yewti e ko wiyete kulol Allah kon ko bange waɗugol yamiraɗi Allah e yaccugol haɗaɗi Allah. konguji maɓɓe ɗi fof no siiwa e maako almami Malik alayhi rahmatullah. almami Malik maki attaqwa hiya fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. almami Malik maki ko wiyete kulol Allah ko waɗugol yamiraɗi Allah ɗin e yaccugol haɗaɗi makko ɗin. sa waɗi ɗi Allah yamiri ɗin a acciɗi o haɗi ɗin haɗa woni hulowo Allah, sa waɗi ɗi o yamiri ɗin a accaari o haɗi ɗin haɗa a wonaari hulowo Allah, si a acciɗi o haɗi ɗin a waɗaani ɗi o yamiri ɗin a wonaari hulowo Allah. fiya won kulo Allah, neɗɗo hulowo Allah la budda an taf'ala al ma'murat wa an tatruka al manhiyat. ko be waɗen yamiraaɗi ɗin be accen haɗaaɗi ɗin. no jeeya ko Allah yamiri en julde, no jeeya ko Allah yamiri en jokkere en ɗam, no jeeya ko Allah yamiri en ɗoftagol nene e baaba, no jeeya ko Allah yamiri en daranagol kaaɗo dina, addifa'u anil islam. no jeeya ko Allah yamiri en enen julɓe ɓen nusratul mazlumin, nusratul mazlumin, wallitagol ɓe yimɓe toñaaɓe, ɓe yimɓe toñaaɓe, wano ɓe aroɓe yana yimɓe jatta jawle maɓɓe, tege laawi jatta téléphone ji, jatta motoji, piya yimɓe e wano o coupeur de route. sen heɓi feere koyen immo daroden e ɓen wonaɓe tooñede waɗe ɗum, duñen tooñe ɗen ɗe iwa e maɓɓe. si en wawari ɗum toroɗen Allah e dow wonɓe waɗde ɗum ɓen. yo Allah o fewnuɓe, si Allah fewnataɓe yo Allah o nanguɓe wattaɓe juuɗe sharia o, yo Allah o kottinɓe kadi, sabu ɓe coupeur de route taƴoɓe laawi ɓen, islam ko ñaawi ɓe ko an yukattalu, koyeɓe ware si ɓe nangama, koyeɓe pete ka warugol ɓe lette maɓɓe ɗen, wan yuqatta aydihim wa arjulahum min khilaf, koye jungo nano taƴe koyngal ñaamal emprunté yitte. ko ɗum woni lette maɓɓe ɗen. ko ɓuri fanɗude kon e punition ko ɓe watte kon c'est prison à vie ka islam. donc wontide e wonaɓe toñede ɗi manifestation waɗay tullagine ɗo ɓuri e fanɗude manifestation jompinka en yalta fella yimɓe ɓe. manifestation ji ɗi no wondi e dégâts, no wondi e probléme, no wondi
fitnaji ɗum kanko ko anda kono sharia hay goto newna yo goɗɗo ƴettu finkari o itta wonki goɗɗo fi hen ɗum fimo manifesti ko honto wonki makko ittite ko sanga o itti wonki ma sanga o woni coupeur de route ma ara ko légitime défense o ari fi wonki maki e jawdi ma ni a gertike o maayi e juuɗe ma wona o simple manifestation goɗɗo newnirante yo waru goɗɗo nusratul maslumin wallitagol ɓeɗo yimɓe wonaɓe toñede hay siko du'a neldi ɓe ɗum no jeeya e Allah yamireni Palestine ardu Palestine Gaza ɗiɗo leydi Palestine hande haqqe maynino e dande julɓe ɓe fof kala feɗɗuɗo waali ɓernde mum no ɓutti yiiteno e hoore ɓe palestinien ɓe o tooñiɓe o tooñitike e bange allahu tabaraka wa taala o tooñe ɓaleeje wona waɗede wallahi zulmi ɓe tooñama tooñe ɓaleeje wona institution jannalla on ƴetti soobe e bange wallitagol ɓe wona nations unis o wona puissance jaduna o yeru sortiɓe ɓen e maɓɓe ko wonɓe wowrude condana wano Vladimir Poutine on noon iɗe gandi on ɗo kadi no waɗirde pankareji gotere ɓe Ukraine bon ko wano ɓen ɗon e lanɗo Chine e ko waywa muɗum ardu Yaman nasalullaha tabaraka wa taala an yusidaha baraka yo Allah ɓeydu barke e leydi Yaman ndi ko ɓeɗo peteɗi immiɓe physiquement wi defanda e Palestine ko heddi ko fof ko haalaɗo sargu margure réuniuji tappaleji penaleji enen ga Afrique o riñi ɗe majja ko ɓen fewndudi ma ɓiɗo si en nokkay sayre maaro maɓɓo on maako to fi ko goɗɗo go ñoƴƴa nanganu sortay kono leydi Palestine ndi tentini e ndu lewru suumaye ɗo ndu du a jaaboto e muɗum musidɓe julɓe tedduɓe koye toranoɓe Allah Allah jontuɓe hoore maɓɓe yo allahu yottanoɓe e dow Israël e dow état Israël o état hébreu ɓayɓe wiye wigol Israël ko annabi Yaquba ko ɗum waɗi sellataka wiya uddi Allah e hoore Israël ɗon haray ko Yaquba wonɗa huɗude ko état hébreu o Israël yo allahu tabaraka wa taala yottano Palestine ɓe jalorma teɗɗayide gite men yalla jonnituɓe leydi maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe a wonata kama ko satti ko ɗon haaɗi daroɗa jawle ma bonne ko ha ɗon satti ɓikkoye ma ware rewɓe ma jeene yeeso maɗa an ka darade habbi warede ko muusi ko ɗon haaɗi yo Allah ittanɓe mone donc sifa ɗiɗo fuu allahu tabaraka taala no ɗaɓɓi e majji yaro beere zina fenande kansum hippagol kinum kal wiyagal allahu no haɗede ɗum almami maliki maki si en wawi ɗi ni en woni huloɓe Allah si en wawi wadde ɗi Allah yamiri ɗin en wawi accude ɗi Allah haɗi ɗin en woni huloɓe Allah yalla waɗe hulo ɗum kanko allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo wiyete kulol Allah amma kulol Allah ko rimata kon ko wiyete samratu taqwa aw simaru taqwa la tuwaddu wala tuhsa goto wawata darade ganguna lintana e nafaji kulol Allah yoni en tun kulol Allah si neɗɗo huli Allah ka adna ɗo kala sattede ɓittede no mari yolɗe nde ara bawa ay aya on inna ma al usri yusra eɗen fira on aya firo bongo hay mena inna ma al usri andu no woni no e ɓawo kala sattede ne wede na ɗum Allah wi al mahiyatu ko wiyete ka français avec inna ma al andu no wondi e kala al usru sattede yusru ne wede inna ma al usri yusra kala sattede ɗi jogiɗa ya andude yaadude e newede seede mum wiyami tarikoje ko ɗeɗa fofude ka joni jonnen misal si goɗɗo wiyama ɗo joni eno ɗo $1000 a wettoto ka wiya merci ka si goɗɗo mi wiyama ɗo joni eno ɗo $10,000 yo finance a yaha Nicaragua ɓay yaadu Nicaragua no woynka meɗen kawas ko aljanna fokkitago goɗɗo waɗi ha goɗɗo yeehi suudu mum e Nicaragua goɗɗo acci bomo mum muynowo e Nicaragua goɗɗo no jomba waddare moɗi mo lebbi jeego ɗon e Nicaragua goɗɗo halfina fi ko juulide darnete yaari Nicaragua e subhanallahi alazim eppa Nicaragua kadi woni ka tarika ɓurna ne tawa si a wiyama fi sabilillahi fi juulide nen mo ɗaɓɓitoyde ha hawra e kuma semmi ɗum ko yiltano ɗum o yoɓuno ka magbanaro ɓe wiɓe ƴettata o yeyno ɗo salli
kono Nicaragua ñamay mo suudu ya sala ko heddi yaari fi Nicaragua lagine wonko yeygol ɓiɓɓe ɓe so sooda e fayɓe soode menen men yaha ƴette adde muɗum si goɗɗo jonnama ɗo 10 000 $ wiyama ko fi Nicaragua weltoto ka wallahi kono acce hakke musidɓe yimɓe tedduɓe si goɗɗo jonnima 10 000 $ o wiyara e jaɓuɗiɗo kono noon jonnaɗan guite maɗe ɗiɗi wonɗo wiyatama jaɓu ɓuuri maɗe a feeti guite hande e joni noon o jonnuɗoma 10 000 $ fiya yaw Nicaragua a jarnayi o weltanoɗa o yiida Oustaz Radja e duwanelan o yiida Oustaz Bakary imam duwanelan o yaha ɗo haka karamokoɓe mawɓe duwanelan kaari o moƴƴike yam hara hiɗa duɓo hiɗa duɓo hiɗa ɗo hiɗa nanga baɗe makko fitta Allah noon no hokkuma guite nde a wakkilota ko sansidirde 20 000 $. ina wiide Allah merci fi guite ɗen kam minal marra mashkour rabbana subhanahu wa taala laaɓi jeɗo nden ñallal ngal yettete jooma men fii ko tagi e mumɓe ko moƴƴi e men ko halil fandi ha fa ama yettugol nema koye kulol Allah jeeya jarnugol Allah e dow moƴƴireji makko ɗin koye kulol makko jeeya zicrullahi taala jantagol inde Allah koye kulol makko jeeya sabu ko ari kon ka asgarji goɗɗe majji toon ko Allah jarama alhamdulillah goɗɗino toon Allah mi bonni accanan ko ɗoni astahfirullah goɗɗino toon heyi ko an Allah ko mawɗo ala ko hande rewede sina ko mantore la ilaha illallah ko ngol woni ko o zicruji ɗi ko Allah jantorte ko fof ko ngol la ilaha illallah ɓuuri ndaare ceerno Samba mon mbiyama ardingol ka awdirde malal ɓe maki ko hoosi kuruji ɓuray ɗiɗi fof sowanede mbaraji ko hayde ɗugol reweteɗo tana Allah ala koye makko Muhammadu nangimla ko Allah jantorte ko fof ko la ilaha illallah ɓuuri patron zicru ɗum fof nde jeɗɗe jiyaɗo Allah no waɗa ɗum konne tawi o hooliki Allah hulimo joni noon si a woni neɗɗo jantotoɗo inde Allah waɗa ko moƴƴi kay aɗa wara ɓernde ma nde no ɓutti bi zicrillahi tatma'innul qulub andi kulol Allah ngol ka aduna ɗo kala difficulté arɗo o woni solution Allah wi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kala hulɗo Allah kala sattede arande mo Allah waɗanaymo yolɗede no wayi wasi joni nde ɗo juulirɗe bafe ɗe fof fermode wotere karab kondano en courant eɗo dowga ko darwal wiya Oustaz Radja ko ono woni imamu ɓe ɗo neɓi ka julde ko onto jogol moniri ɗo ka yajire ɓe hay nokku ala sinaka fermode ɗo wiya ngawa ɗo no julde allahu akbar e julde kono gueɗotin tuyi e gimbal no waalo no wasi ko ɗayriiji ngal ɗon taƴa waalo kaliiji e yaltira ɗon e wugorto ɗon e fof ka awa si sattede hari kulol Allah ko noon wuɗitirta laawol e yimɓe ɓe basal si yimɓe huuli Allah wiyaka mo be maɓɓe waaloto e hoore jawdi awlo jawdi focco e jawdi suddo jawdi kono mo be ko feƴƴinirta ko newanto ɗum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib si julɗo woni bonɗo ñaa o woni arnakeeɗo o woni fenowo o woni añuɗo gonga o feedata e basale ɓittede Allah yettike ɗum rabuɗan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib goɗɗo maako ko ittira koɗe maako ko sokkira maako ko hettoro maako kadi ta dow suudu ɗum tawa ɗo lewru ma yini maako kadi bayko ko yarta joni ɓe yartata ko joni ka école maako a noon ka kare fof kanɗo baara donc mi ɗaɓɓoyta dépassé daɗiɗi nanngal ko an on ka Allah nangi en ɗumti so waccita en donc mo noni waccitoy kono koyen nangiɓe angal kulol Allah ngol woni gurdam bonɗam ɗum koko jokkodiri e nder simar ko wiyete sabratu taqwa o kon kulol Allah ngol no jeeya nafa mum kan goto natata aljanna yawmal qiyama wona huuɗoko Allah Allah wi tilka aljannatu nurisuha min ibadina man kana taqiya o aljanna mo nanɗo no yewte fi mum komin ronintamo jeeyaɓe amen ɓe ko huuɗoɓe men ɓe jange qur'ana innal muttaqina kaari wo ko aljanna hinkoto yeeso o faami inna lil muttaqina kaari wo ko nema jantete yeeso ɗo innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal muttaqina fi jannatin ko moƴƴereji tuni inna lil muttaqina kaari wo ko nemaji woni yeeso inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaban wa kawaiba atraban huloɓe Allah ɓe no marɗi nemaji Allah waɗen ɓe huloɓe Allah gurdam moƴƴan ko heɓoto wonande julɗo koye hulol Allah en toriki Allahu tabaraka wa taala yo Allah aske huurugol ngol o jaɓanay konta kam o winda e yimɓe aljanna
khutba meɗen ko ɗo ɓe ardi moƴƴereji ko korka jogii buyi no jeeya ɗum cellal ɓanndu no jeeya ɗum foykitande eno jeeya e muɗum moƴƴugol yimɓe ɓen mo yiɗa waɗa no feewi a neɗɗo mo wowa accude a memminay mo fewno ɗo ina a yetti Allah ko suumayi sarne kam no deeƴi hay si pankare waɗi ɓayde nganndi hanke ko jalliɗi kon kippi e nongo e tolere dabum paka hanka saare fi courant o eɗen tori gouvernement o si tawi haala ɓe hewtiɓe ɓe jaɓu yoɓe régui ɗo probléme courant si ɓe réguilari o probléme o courant o kara ha yimɓe ɓe heɓirta ɓuttu sabu wowtama eɗa anndi wowtama aɗa anndi wona guineji on kumɓoy hay dowru soko wowti nema si a wi a jaɓita e nema on e duule mayɗo waɗɗay yaw ɗo dowruno e salon ka tawata sa ɓe bire ɗum no wallina sa ɓe kutuno fuuti ñamowo yen ɗum ɗon hoccata fitta hoccana e dowru sa wi a yaltina e dow en musuɗo o maaye lande e yewɓe lekki dowrude ɗomen tami jerdi e mayɗo ami rum fi hen ɗum ko ndu pré ndu mayata ndu yaltata ɓayino ñamude si ndu acciti ñamugo ɓe yahay si neɗɗo wowti nema hande kadi o yiɗa nema o change o courant on e wowtino tout restement duuɓi seeɗaji ɗo koɗo waɗi ɓe duwa régilde ɗum ko kamɓe jeejete si felore ari ko kamɓe felete yoɓe wakkilo ɓe régilana en affaire courant o ɓay haɗi ɗi woni stable yoɓe wakkilo kadi hadi wonta stable ko heddi ko kadi aray hakkude lamɓe e laamaɓe mum hakkude yimɓe lamɓe mum ko jalo fijo jala ƴewta famodira hara goto dumminaki hara goto dumdari hara goto sikkari koya fanni ɗum ko faɗi ko kono si tawi ndi bulendi ɗo e ngenage ɗo ha avec courant ji ɗin emi yaari imamum ɓe yiyete kawre lawol de emi yaari de ɓe weltorto fitna on kono noon haray de no hulɓini saabu yimɓe ɓe si ittike pandi hande kadi ɗe gandi ɓe miijoto miijoji seɗɗu yo Allah wono ballo men yo Allah jaɓanke korka ka yo Allah tabaraka wa taala arsuke muurugol lewru ɗum handu lanna yo Allah arsuke kadi muudo ko etenge mayru yo Allah hokke laylatul qadre wonɓe le lewru ɗum on yo Allah arsuke wonɓe sadakaji e dewe moƴƴe nde lewru ɗum ko wonanta e saabu ha naate aljanna yo Allah ɓuttinan e leydi men ndi yo Allah renan e yeesoɓe meɗen ɓe waɗa ɓe yurmeteɓe gollanoɓe oɓe talla waɗuɓe lorroɓe e torki Allahu tabaraka wa taala tralla e feƴƴirmo e jaam mawɓe meɗen okkunoɓe nde ɗon okkure nde juuri nde waɗa ɗo yo Allah yeɓɓe ko moƴƴiɓe yo Allah nuttintin barke e moƴƴere islam on e maɓɓe yo Allah ɗuɗɗinan e sifaɓe e leydi men ndi yo Allah renan e mawɓe meɗen ɓe e yeesoɓe meɗen ɓe e yahuɓe men ɓen e jooɗiɓe men ɓe en torki Allah yo wurtu ɓerde laamu ngun ko ɓeyda e yurminde ko ɓeyda e nafude yo Allahu tabaraka taala waɗu nafa meɗen e juuɗe maɓɓe yo Allah waɗu nafa meɗen e juuɗe maɓɓe yo Allah moƴƴinɓe yo Allah moƴƴin fi meɗen wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.